Kei te whakarite te kōmihana pōti o te motu ki te whakahaere tāpaitanga pōti e pāna ki te tikanga whirirua i tēnei tau ara te MMP. Engari ko te pātai ia, mena e whai whakaro ana ngā kai pōti hou ki tēnei kaupapa. Kia ora. He pōtitanga whānui tō tēnei tau me tētahi tāpaitanga mō tō tātou punaha pōti. Kua hoki mai anō te tangata poto he karaka tōna kiri. Ko tana mahi he whakamārama i ngā punaha pōti e whā ki te motu, kaore tonu i te paku mārama ki te MMP. I don't really know because I don't really know much about MMP or referendum. Koe nei te wā tuatahi e whakairo ai a Kāwana Waititi tana pōti ki runga pepa i tēnei tau. Engari tū atu i te tuku pōti tō rangapu, he pōti anō tāna i roto i te tāpaitanga pōti. Kei a tātou te mana kia ki atu ki tauara mena kei te pai o whakaaro ki te MMP, te kāwanatanga e kawe ani tēnei wā, mena kāri i te pai. Anei ke ngā huarahi e rima, ana māu hei tohungia, hea he te kaupapa te huarahi pai ki a koe. E rua ngā wāhanga o te tāpaitanga pōti. Hei te marama o Noima Karere te pātai, mena rānei me whakakore atu i te MMP, me whakahau ki tētahi atu punaha pōti. Ki te hiahia te iwi kia mau tonua MMP, ka ātatirohia ona āhuatanga. Ki te kore MMP, ka raru rawa tātou te iwi Māori me ki ka noho noi kore i rotu i te rāmahi. Mā te MMP, e tai ana tātou te tuku o mā te whakaro ki te kāwana. He mahi nui kei mua i nei kai pōti hou, ka mutu i te motu whānui. I would care if I knew anything about referendum, or maybe I just need to watch TV more. E ono te kaumārua o raunga tāngata i runga i te rārangi Māori i tuku pōti te kōwhiringa pōti o te motu. Ko te whainga a te kōmihana, ko te whakapuki ake i tērā. Te tini te mana o Māori kore whakahokia, e ngā kōrero hei whakahau nā reira i tangohia i wārātau ingoa mai i te rārangi pōti. Aha kua pēhea, ka pātonu atu tēnei ki a koe, e 5 miliona tāra te utu ki te kai utu tāke. Irina Smith, Te Karere.